Haga jingla kai Serie A peringkat Sassuolo Persia eka Kenhun Martinez ka Inter Milan. Haba pai shakra ka jingla kai ka Sassuolo kala kur ka nam job. Hadin bagalala bat pelim ka Inter Milan da shigol lanot. Badia ka shigol jong ka Sassuolo la yoban tab. Haga menit ka ba arpeu lengbau Laurente. Haga jingla kai Bundesliga peringkat Dortmund Persia eka Augsburg. Haga nang jingla kai ka Dortmund kala khor ka nam job hadin bagalala bat pelim ka Augsburg hadu san la ka wei. Bad haga nang jingla kai umau koko le yoban tab argol naga menta ka Dortmund kata le yoban tab haga menit ka ba sau bad haga menit ka ba arpeu khundai. Haga wei par ka jingla kai Bundesliga peringkat VfB Stuttgart Persia eka Bayern Munich. Haba pai shak nang jingla kai ka Bayern Munich kalaman ika namrem hadin bagala sha pelim hakmat ka VfB Stuttgart ta lai la ka wei. Pada haga nang jingla kai Hattric le yoban tab shigol nag benta ka Bayern Munich. Haga jingla kai Premier League ha peringkat Arsenal Persia eka Bournemouth. Haga nang jingla kai ka Arsenal kala khor ka nam job hadin bagalala ban pelim sok ka Bournemouth dan lai lanan. Badia kini ki lai gol jong ka Arsenal le yoban tab nengkong lengbau Saka haga menit ka ba sau peusan. Trosat le yoban tab ka gol ka ba ar haga menit ka ba nyau peu. Badu Rice le yoban tab ka gol ka ba lai. Hashwa ban kod ka jingla kai kata haga menit ka ba khandai peu plus lai. Baling baga nang jing job ka Arsenal kanang don jingkermen bani ora ika nam ladu menta ka samoi. Hagawai par ka jingla kai Premier League ha peringkat Manchester City Persia ika Wolf. Haba pai shak nang jingla kai ka Manchester City kala khor ka nam job hadin bagalala bat lim suk ika Wolf hadu san lanot. Bad haga nang jingla kai Erling Haaland ulio ban tab hadu sau gol kata ulio ban tab haga menit ka ba khat ar lai peusan sau peusan plus lai bad haga menit ka ba pra peusan. Haga jingla kai Laliga peringkat Mallorca Persia ika Atletico Madrid. Haga nang jingla kai ka Atletico Madrid kala khor ka nam job hadin bagalala bat pelim ka Mallorca ai wei la not badia ka shigol juga Atletico Madrid la yoban tab haga menit ka basan. Haga jingla kai ha peringkat Barcelona Persia ika Girona. Haba pai shak nang jingla kai ka Barcelona kala mat ika namrem hadin bagala sha pelim hakmat ka Girona na saula ar. Hagawai par ka jingla kai La Liga peringkat Real Madrid Persia eka Cadiz. Haga nang jingla kai ka Real Madrid kala khor ka nam job hadin bagalala bat pelim ka Cadiz ta lai lanot. Yakini ki lai gol juga Real Madrid ayo ban tab nengkong lengbau Diaz haga menit ka ba san phewei. Ya ka gol ka ba ar ayo ban tab lengbau Bellingham haga menit ka ba riu pheu pra. Bar ya ka gol ka ba lai ayo ban tab lengbau Joslu. Hashwa ban kod ka jingla kai kata haga menit ka ba khandai pheu plus lai. Ban leng baga nang jing job ka Real Madrid kala yo ban ra lupa ya ka nam la du jong ka La Liga. Bar gane gade ka sen ka ba lai pen riu baga Real Madrid kan yo ra ya ka nam la du jong ka La Liga haga baga khor hadu prap nyau point nak lai pheu sau te ligi jingla kai ka job art nyau sen kaya khai riu sen. Bar ga sha rem tang shi sen hadu ka ne ka jingla kai. Haga jingla kai Saudi Pro League ha peringkat Kenhun Cristiano Ronaldo ka Al Nassr Persia ika Al Weda. Haba pai shak ka jingla kai ka Al Nassr kala khori ka nam job hadin bagalala bat pelim sok ika Al Weda hadu riu lanat. Bad hanga nang jingla kai urang le kai ba kensai jong Al Nassr Cristiano Ronaldo ulio ban tab Hattric kata ulio ban tab haga menit ka basan khat ar bad haga menit ka basan theu ar. Bad leng bagini ki lai gol Cristiano Ronaldo udang jan man thau record thmai ha Saudi Pro League kumurang le kai ba bun gol tam haga samoi haga ba duna satang lai gol ban thau ka record ba thmai ha Saudi Pro League.